Victorious Faith Ministries fela a le mona ke Dr. Love re bua ka tsena tsa marato mmamedi motle wa motheo ha monate Tata November pit ke shapo champion ke shapa butuaka man ka net complain high right rata skipa sena susa pereng ya butuaka agree bile ke la le yona enso ka yona lebu ka yona bethe yona ni re mpr nini nga o lo reka doctor ke apara small le extra small nonzane ke wa tsa rona di budi ga soko tambara ki kutlo man wa ke le sikomo ngati mara le wena ne ke rata wentse ikutlo mo nna ska ba wara ka nna ke ne so wena radio ke yentse kwa Vets University ke na le degree 4 years ka ofela ke lebetse nje like sa ke nya di headphone ke lebetse ha o hloke o hlalose ya pila re kutlo ya nne ke motho wa Vets ntate pasta Hi champion no ke o hopola wa re khotlila butuaka be ke a tseba batho ba isa le ba re emela ba ipotsa re fihlaneng ba le fihlile na ka nnete pastor pele re qala ntho tse ngata le ho nka qeto hore ka jeno moya o re laola re kae hona le ntho moneng ka thabelang hore re bue ka yona mme ke a tseba hore ha nka e botsa wena mohlomong le motho mong amana le yona re ya di bona ntho tsena di etsahala fela ha re ke re fumane monyetla hore re bue ka tsona okay Ntate November ho a etsahala hore ibile e seng ho etsana hantle ntle ho jwalo mo eleng hore batho ba babedi ha ba utlwana ba ratana ho fihla nako ya mo ho bang le karohano okay mme karohano hangata ka molao ha holo re bua ka batho ba nyalane okay ke ha hona le divorce mo ile hore mang le mang o sa tekenne hore check ya dumela hore ke aroana le motho ile mo ke fitileng fela pele o feta mo maimong ao pele o fihla mo tekenang hona le ntho bitswang divorce process okay mme ha o ntso huwa o dimole tlase ho ba le dipuisano le se le arohane ha le sa utlwana hobane ha ke dumele hore batho ba ntse ba ratana ka nako eno ba nka qeto ya go jwala re sa ratana mohlamba tekenang chekaroano e se le teng batho bana ba sa utlwana ba tlamile fela ba qetelle ba fumane monyetla le nako le letsatsi la hore jwale ba tekenaneng go bontsha hore karoano ena e se le teng e etsahetse ka molao fela ke batla go tseba danger kotsi ya karohanong ena pele le arwana hantle semolao pele jwale le nka qeto gore ke sheba kwana o sheba kwana ka bantsa on pele ho divorce separation danger ya separation nakong yena mo ntseng re separatile ke se ke nkile qeto gore ke lo itulela kwana le wena itulele kwana champion potsona divorce re tla di bona ka morao kotsi ya nako yeno maemo ao ke efeng ntate yo mamedi wa ka ratang le qapela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live TikTok on ke Dr. November ka Pastor November ke live le champion mona mamedi wa ka ratang TikTok on Dr. November ka Pastor November Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry champion lenyalo la ka la pele le la bedi le fedile jwalo wa e bua so le nna ke maimong na o mohlomo lenyalo la ka la pele le fedile jwalo ha hona ntho kotsi ka jwalo ka ba ka that separation before divorce ha hona ntho kotsi jwalo ka e ndate yo ene wa tsa rata hore ha re bua e rata hore ha re bua ka ntho tse tshwana le tseo rata re fana na di break wa itse ntho ha ke mo file break re ke mo fe break nna ke nke break ba re nkane yo mamedi wa ka ya ratang break yo hobane kana go se re nkile qeto ya hore nna le wena ga bona ntho ena ha re sebeletse jwale ha re arohane a holo batho ba bang ke taba ya hore ba se ba nyalane jwale karoano e tlamile be ka molao ka divorce fela le ba bang ya etsahala ba ntse ba ratana ba sa nyalane o fumana hore hona le dintho tse ntseng di le tshwarelletse mohlomong hona le ntho tseo le di shareang together tseo e leng hore tshwantse le dule fatshe le nke qeto ya hore
mang o nka tsa hae jwang mang o nka tsa hae jwang ho fihlela se le bona hore mang le mang jwala sa ka ikemela fela kotsi ya nako eo pele ntho tsena di etsala wa tseba nna champion if batho bana ba ka nkutla ha o hloka break up kapa separation le ho fana na re fana na eng break ho dangerous ka tsela tshosang because nako tse ding ke ne ke sherela mpho yana eno le mosadi wa hae ke re ibile ke bile le maobane ntwena radio mona ho mami majole o seng ka 10:11 ka 11 ke re wa tsama manyalo a rona re phela manyalo ana a reng mohlang re a separate e monga ba fila ra sa hlola batla khotela lenyalo ha sa batla letho ene kana go ha re separate because re tinani fela not because of re arwana a wankutla ona le nako yo re separate re arohanang re separatang that's because re hlole fela go dilana le di issues tsa rona kapa re hlole go dilana lo handlela situation se teng because wena champion a se batho bohle ba arwana ba rata I mean ba se ba sa hlole ba batlana a ke tsa sense ntate ke right ha se batho bohle ba arohanang ba sa I'm telling you batho ba bangata ba ntse ba arwana ba ntse ba rata fela ka lebaka la maemo le dintho ka baka la maemo and nthere shapang gore kana go tse ding ya pele fela ke kopa re ke fete le ho yona eno kana go tse ding re hloleha fela go hore a re gono o thole re nna le wena re nyalane mara re gono mastera lenyalo la rona two a re gono dilana le situation yena e re nna le yona ha re gono e hlola now e be qetele se hlotse rona that is all mbohloko re pele batho ba banka di action tsena tsa bo separation le body batho ba kopana di psychologist le di ke le bitsang therapist ba kopana le tsona because some of the things when a champion bohloko go re arwana le batho ba ntse re ba rata I'm telling you that most of us momamedi wa karata re arohana le batho ba ntse re ba rata and that is so bona gore ha re qete ke go re fete ntho ntsena before ke tla karabo nyao ntho ene ya arwana ha runa le batho ba ntse re ba rata e dangerous for manyalo a o re yang hona a matcha ka pat relationship le ntsa ke a ipheta hai mamedi champion ke no khathetse matla nna ke chaisa mo ke ano wa tloa nna ke a tsama champ mamedi ke yona ibile ke yona re bua re sheba ai nna ke a tsama re bua re sheba 3 November jwale o tisitse tsatsing la ka jeno ntho e buang yena e kotsi hai champi ke kopa o ipheta le hoja all of us ha re tswa manyalong re tswa di relationshiping re tswa ka pride ka boikgantsho mamedi ko ba re qale mo le hoja re tswa ka pride le ka boikgantsho re tsa batho tsa dangerous jwa when ke tswa ho wena ntse ko rata champion e tlo ba problem o rata motho mongwe e ke ya mo yena o ba la rato ntse le setse o ba le rato ntse le setse champion and ka bo madimabi most of us re phela bo jwalo today and that is why nowadays batho ba bangata ba trying rona batho ba trying o qala di relationship tse ntjha o thole le bothata because re safari sa le batho bana bao re fihlang ho bona because we are still to the relationship ka pa manyalo tsong go ene ha jwale ke tla mona ke dumela pele wa raba potsona santsane re buile ka kotsi o buile taba ya bohlokwa 3 November hore batho ba qetella ba dumella hore situation se ba hlola ene haebaneng le sanke qeto ya ho lokisana le maemo le se le emetse nako ya ne fihle ya karohano mohlomo mo le tla tekena le divorce se molao ho ntso senya ho feta hobane mang le mang o sa shebane le bophelo ba hae ka tsela ya hae mme e qetella e fihla mo eloreng ibile ile pusha ile ka nnete go jwa le tsamayang le lo divorce le ha e bono ka etsahala hore maemo a ka loka fela hobane jwale mang le mang o sa hulela mo hulang teng ile isa mane divorceng kankane jwale se le feletswa ke maemo jwale wa tsa bothata keng ya pele re faila nantse re le together maratana yo re failane o re ntse re le mo yeah mara ntse ratana one go fail as my partner ka di responsibility two fail
ka di responsibility ka di tseo tshwantseng e mong le mong a tshwantseng a di etse o ye mong. 2 re failane ka ho tlisa that fun ka hara di kamano tsa rona. Re failane ka dintho tsena mohlang re separatang ha se divorce, ha re so divorce ntse re ratang. Ha ke qeta ho separata le wena, the biggest problem ke ena separation nyene e mong le e mong ya separatang ha separata ba lo dula fela a itlela ona le tsela o ikipa busy o tshwara le togonyana pele joponyana. Bothata ke ha e ka ra o qeta ho separata ka ba re qeta ho separata nna le wena o no o hloka o hlola o nka di responsibility re sena fun o sena anything interesting ka lenyalo la rona because ona le manyalo a jwalo o thole there is nothing interesting that manyalo a mang ke moshare wa bora ka ra manyalo ibile wa bata. Now ha ke qetile nna ke tswile ke re ke a separate fela mara ke tlo gutla be ke re ke tshwara pijo po ka ntle ka mane be ke thola dintho tsane be ke thola fane be ke thola motho ya ntsotella be ke thola mofuto lerato khona o le bona ke ona ke le bona o nontso tseba hore o rata eng ke ne ntse ke tseba hore ke ratang fela o bofumana ntse hore nontso sa di bone ke sa di bone. That's right when a champion. That's when now separation ha re so fihle divorce ha re so fihle because the problem ko re failana ka nako yo re leng together. That is why momamedi wa Motho FM batho ba mmametseng wa bona lona batho ba faila manyalo a lona. I'm telling you wa tswana le matsaka the second wife re arwane a year selemo ka o fela ele karohana pele re nka divorce. But during that time e mong le e mong a qalella ho phela bophelo ba hae e mong le mong qalella ho etsa jwang ho phela bophelo ba hae ene e mong bophelo ba ba ka qalelang ho bophela ba monate fela ha ba sa mo fa monyetla ho kgutlela lenyalo la hae antsa o rata e mong sa ithola betere o fila hore mare since bile ke arwane le this person bile ke na le progress e fihla mo champion. That is why ke re ba bang when you fail your marriage and fail your partner and o sa utlwahale hore o teng ka relationship kapa ka ra lenyalo lena mo mamedi mo hlangi ka fihlang separation mo mamedi hona le ya sa hlolang a gutlela and how I plan you did not plan hore wa tswa lenyalong o no re wa ngala fela batla o qeta o ngala o bofana hore marema since ke tlile pela motho na there's a progress ona le mo bophelo ba ka boyanteng ene ka gongwe le wena wa hlokomela hore motho yona wa ka o sa fetwile o bonala sa thabile haholo mme wena ho bana no ntso ngore ile ka tabena le karwana wena o qetella le wena o so nka tota hore re le nna ke eme ka ke bona hore ke etsa jwa le mang le mang o sa ya kwana ke se le push yesa mani ka mo le tlamile. That is why when a champion ya pele batho ba tshwanela go service manyalo mamedi wa karata manyalo le di relationship di a service na batho ha re service manyalo le relationship re dilana le di issue di soka di bate ya bo ka pele. It's very important mamedi wa karata ho ya di psychologist mo ya di therapist listener the problem ho ntsule hantle o re monna champ re amon when really broken serenal matter but harere let me go to therapist ontsole monate therapist re go por to advice service o ba le koloi wa isa service le tsamaya isa robe ke rata intse mata fela itlameile yesi and the reason why we say service go ro ithibela hore ha o sa service tlo robe e qala o bontsha re hloka service but if you don't entertain taba yena e tlo robe tate November le ntlo wa e hlwekisa letsatsi le letsatsi le mmele wa hawa o hlapisa o ntso le sekolo tseba we don't do that champion we don't do that wa isa ka wa shikolo intse tsamaya fela o bone hore e hloka fela hore ke hlola ke rena if rona bo moruti November re ne re bile le hlonolo la batho ba buang tsena ka manyalo le ka di relationship le ba rutang ka di ntho tsebeletswa ka di kamoreng le rona ke kgola manyalo a rona ka bantsa saving nka bo le beterinyana because now rona we did not harna batho ba rutileng so batho ba le hlonolo mo mamedi you can make that a decision now ya we happy le motho wa ka re happy le partner raka but we want to sustain and to maintain the happiness ka hore re mane re lo bua le a therapist kapa le psychologist re happy re a bona but re thusa ho sustain happiness ya rona
That is number one, Momamedi. Because the problem is happiness kana go tseding etsa hore e mong le mong a relax. Happiness. Etsa e mong le mong a relax. A tloe a move away from dintho tseo a ratweng ka tsona. Tate November ai khona mabedi metsotso e 20 le motso o le mong ka morago ra ya borobong mona ke Motheo FM motse wa ntsi ya gone re ntse re bua le Dr November re bua ka tsena tsa marato la boraro le leng o tlo re nya borobong o fitlela o reng ya leshome di ngata ntho tse go tlo di bua tse go tlo di etsa ka jeno se ka ba sutha o tlo utlwa tabe go buang ka ene re ke potele ke atla gona jwale. Did you hear the latest news? The results are in. 98% of home testers would recommend Blue Ribbon Brown Bread. It's the one bread that ticks all the boxes. I'm talking exceptional taste, premium quality, ultimate freshness, family favorite. And you know what they say, trusted by moms, loved by all. Blue Ribbon, share that. Can lead to a wide range of health complications and limited opportunities. HIV, for instance, makes you vulnerable to disease due to compromised immune system that can lead to complications such as TB, pneumonia, and thrush, to name a few. All of which can be avoided or prevented through practicing safer sex. Everything you said is what is happening to me. What is happening to me. Safer sex always gives you peace of mind. For more info and advice, visit your local public clinic and speak to a health practitioner or go to bewisehealth.com. Brought to you by the National Department of Health. Are you ready to step up your sneaker game? Look no further than Sneaker Factory. Sneaker Factory offers the best value with unbeatable prices on the hottest kicks in town. But hey, if you can't find your perfect pair in store, no worries. Just hop online and check out our amazing selection on bash.com. Get the kicks you crave without the price tag shock. Welcome to the world of unbeatable quality. Visit us today. Sneaker Factory. Redefine your shopping experience. Mamedi metsotso e 24 ka morago ra ya borobong. Hey, ke bona melaetsa e kena le mengata batho ba re hey champion re maemong ang. Hey bana beswa ke batho ipona ke le mono nna. Ha ke kgalle lo khalla tse jwalo di anhlola. Kampa ka dula ke ntse ke le mosollane tjena ke solla ke itsamela ke le mo ke sina mangwe. Ha ona taba no Tate November ntsa tswela pele a re ruta mona ke tla ithuta. Mohlang ke kenang. Le wena ko mamela. Ya dula le mosolane a ke re ke tlamele ke ithute pele doctor a ke batlo lo kena ka hara dintho tse tlo kimeng a tswa mosolane bothata ba teke mabana ke tswa kerekeng ke wa ka bike ba oh letsohong letsohong mabana sheba le ka and then a ke tsebo etsa itseng ke itere ke bona le ke itere ke lemetse and then ke wele ka hipi o tima sekontere a ke tswa kerekeng mabana mantsibuwa ke kena le ntatestan ke ma stan bosiu re rekota something wa mona mas aga man a butino le so a ke tloa mo ke sa tsebo tsamaya ka ya dilo ke bona o kena wa hlotse ke nana o me ke botara botara bo jwa yo bosiu maobane ke bona re tšhelete a ena molemo le dikoloi le di eng ha o le mo o hloka somebody yo ka reng ke go pompela ka mametsi champion maobane ha in that next line what's about rading to tsohle mamedi ke panic ne ke bona but ntweno nkutlisa ntweno robileng is to be alone going through that alone mamedi mona ke le falo na ba nna ke shapo ke le mo maobane ke utlwile ke wana ne ke realize tšhelete na modimo because ne dutse bankeng e sa kgone kena ka kamoreng e tlo nthusa number 2 dikolo di ditskana a di kgone kena ka tlong di tlo nthusa I've learned that or being alone how much like that ke bone maobane ne ke tlanya mamedi I was emotional broken because of ntena ya dula le mong ha ona motho o tshasa ka Next ke pele ba bitira ke ne ke le tshebeletsong tsa tsinena because ke le tshebeletso ke la ka tla ke re ke ntse ke le jwa ka lo thusa setšhaba sa ntate modimo le hona jwale ke wena ena o teng mona o ntse le jwa ntse ke tlhiletsa ke ya pele but ya bona bothata ma ne ke re fela ke dutsa tabene go ba
lokotsega re le bang a e monate fela ka nako nngwe a e hloka bakeng sa nakonyana e itseng ga nakonyana gore ha o kena o tsebe o o kena itukisa wa tswa bothata kore when re le senye le kapa re separateile we don't build ourselves bothata ke bo the problem ya batho ba separatang when ba separate they don't use that separation as an opportunity to build themselves gore ba be better gore o tlo ba a better person tomorrow fela hey Go hona ke bona ka re ka jeno go qoqa fela ke hona re bang excited ba bang o excited le ka nnete o excited gore fela ke nnete lenyalo le fedile kapa relationship ba bang you are faking that excitement o ntse o rata partner but you want to try hard to appear as if you are happy. Now dintho tseno di re etsa gore re qeteletse re itshinya because you want to prove the point wa jola o batla o bona o le happy. Now that's when sometimes but ba separately ha ba mhlamba kena di relationship ntse ding ha ona letho le ba ithutileng tsona because in the first place ha na separately ha ka ipatsa sa ra ka relax and then I build yena. Doctor ke batla o bue tabena ya ho I build akore ke nke Pastor November ke mmele ka thoko ke nke champion Sebuhudi ke mmele ka thoko bona jwale ke batla ho itlisa bophelong ba nnete nakong ye e ke ntseng ke solla nna hona le motho ye o eleng hore one builder one thusa le hore le nna ke I build mme o etsa eng ke bua ka nna mona mo mamedi ke gore le tloetse o bua ka mathata lona le tloetse o bua ka dintho tsohle ka jeno ke batla o bua ka maemo aka ke sa tshabe motho enwa eo e leng hore ha ntse ke I builder le ena wa nthusa hore ke I build mme ho ya ka mo am buildang ka teng ke qetella ke se ke bona hore man motho enwa hantle e kare ke motho eo ke mo hlokang o qetella o so ba le rato le itseng bakeng sa motho enwa o bana o bona hore enwa ke ene nka phelang le yena ana taba eo e kotsi kapa ya ho fola for motho enwa e loreng o haufinyana le yena rona majita re ka re o monkile as a shoulder to cry on kana go eo bana no sana hana hore ha na go ntse e tsamaya o tla ba o bontsha ka mo o kgathallang ka teng ka mo anang le support ka teng ba teng sa hao ha holo na go nyina ya mathata jwale o follow for this person and this person o etsa tsena tsohle because a o rata e bila bona hore o motho ye o ileng hore ngwanana e mong le mong a ka hloka go abele okay ke ara e ka betaba e kotsi kapa ke ntho e kgonahalang kapa ke ntho e tsahalang mme ditlamorao tsa yona ke eng e habedi number 1 o ska tsaba mpotsa ke maemo a okay no I know number 1 champion relationship e nngwe le nngwe le lenyalo le tshwana le bolo hlola ke bua ntho bolong o bapala player tse 11 ka ground but ntle di player tse 11 hona le di player tse dutseng benching ka morao ka ntle ka ntle and a player ya Chiefs e katane le doctor e katana le downfall ya player ya Chiefs ai doctor mara wena e khona ka mantso ma ke bencheng tse ke iphuthumatsa le ha o ntsona le bantseng ba bapa o tsho jwa ke tsho jwa ntate manyalo a rona ha re le ka ra manyalo hona le batho ba dutseng bencheng ba shebile manyalo a rona and ba bang manyalo a rona re wa poster re etsa eng e mong motho ha a sheba lenyalo la champion ha o tla ho nna le tse ke shebile lenyalo la ke dutse bencheng ke qala jwale ke rata lenyalo la hao then ke yona champion o tla ho nna o tlo ntjwetsa hore o na le bothata bofe le bona ka partner ya hae risk e teng mo risk ya pele ke hore I can nka itlhaisa ke le the right person for you ka hla ke le striker se ka korang digolo tsena tseo motho ya nantseng a sa dikore a ntsana le bonnete because a ntse go shebile ke ke monitor le lenyalo la so when o tla ona fihla o jotsa re monna mo partner ya o fail ka 1 2 3 ke le interested number 1 ke tlo iketsa betere
I'm going to make sure that, because most of the time ha re ya batho bana re lolla re ba honest motho wa ka ha nkgathalle motho wa ka nketsetse dijo motho wa ka nketsetse di rose motho wa ka now umpha describe la champion. I'm going to do those things kaofela mara ke se next ya until o boqetelletse o mpona ke le yena motho ya kanti a ke yena kana go tse ding kana go tse ding ke atla ya bobedi that is why and kana go tse ding mabilo ka ratang re llela batho ba very interested o rona ba o tla thola re wa o rata this person so wena mo etsa a shoulder to cry on but hantle wa o rata now ya bobedi ke ya hore e ya tabeng ya hore o ka qete tla go rata the monzo nje tsa hore o batla eng o rate eng partner ya o faila ha ke na le a teachable spirit who is re nga change be ke ba yona ntho yana o bo qetelletse o bona nna ke le yena and ke sa fake but because ke na le a teachable spirit on qoqela problem tsa hao mara o tsebe one teacher and you are creating that person in nna ke ntseng ke o ntso sina yena o sokola mo mothola to your partner o tlo mothola wonna because nna ke na le a teachable spirit ya bobedi ya boraro ya o qetela ya boraro mo mamedi ya o qetela ke a re nnete sebile ya etsa ra jwalo ntata o thole re ke nnete ke qetetse ke la wena ke etsa jwalo kanti you are the right person for me le wena I'm the right person. That is why champion partner ya hao a ya tshwanela o ba frustrated o le teng. Number 2 ha la tshwanela re le qabane a ba tswa a ba gotla thabilo sa tse bothabiswe ke eng ke mang o ka kgona go tswela pele ka lena a re qetele champion ya ne a re qetele champion go most of us ntwena re qeta bua ka ona bo ha nna go ke mo fe break ke tsho mo gena o tla ipa sentle ke tsa dintho because ke dula ka tlunyana I'm broken, I'm miserable, I'm frustrated ke na le partner a ntso tele ke mane mo ke lo lang kantle ke lo share la colleague ya ka ya mosebetsing kapa friend ya ka ya mosebetsing o re motho modimo ke na le partnera wa ntshukudisa sol ene ho sina le mohla o kile wa nahana hore le motho na mohlomong no no sa plan mohlomong le thusana ka ntho itseng jwalo ka o bua ke colleague yes kapa hona le lebaka le le kopanyang fela wa bona hore motho ene ke motho nka buang le yena now runa wa tsoretsa re when o gotla o thabile o kwatisitswe ke nna ke re o we pay lesson o we pay lesson o na we pay lesson now potso gore ke mang ya o beileng sentle because definitely how I pay sentle ona le motho o beileng sentle but ke mang so those are the things that I want to today replace is momamedi wa karata Dr. November ke le ya hao I call wa tsa momamedi ka lebaka la bana re na le hora fela mo ene re kena hangwe fela beke hona le batho ba o ke dumelang hore le hloka hore le kopane le Dr. November ka maemo a lona hobane le tlo qetella le ba le kelello tse itseng le bona dintho ka tsela e itseng le utlwa dintho ka tsamaya for counseling o re ke batla Dr. November ke batla Dr. Rao a khone o ra ka dule fatshe le wena ntho e buang doctor hona le mo e fihlelang peleng ya ka mme a ke sheba maemo le ka mo dintho di etsalang ka teng ke khona ho utlwisisa tse ding tsa dintho tseo e sa le ke ipotsa tsona ke soka ke dula gore ke o fa dintho tsohle tseo ke reng tsena ke package o lokela o itse ba kaofela fela dikarabo se ke di fumana and are so buine ha o soka o etsa letho fela se ke na le dikarabo nka tswa ka tsamaya no I'm telling you when a champion that is why nna ke lankata ba hore if people ba ka understand it's very important momamedi wa Motheo FM le batho ba nshebeletseng Facebook only in ha ke rolo na tloela mo relax manyalo nga rena le relationship tsa lona momamedi be ke buisa go re ke a tseba hore sometimes manyalo a rona le di relationship tsa rona ana le babitsang bathwana ba tulang kantle substitution ba dutseng kantle base lenyalo le na le batho ba dutseng kantle ba batla monyaka o kena ho lona o le sebedisa and na kwena no teng ka ra lenyalo kwena o teng ka ra relationship you don't care una le ba kwatile no tole bana le bo 3 days ba sa buisana go re bile ho yana ona nix
ha o re lority re na le batho ba sa kgathalo tolo re mosadi wa safara o go through dintho tse ngata because ke tlola ke re champion when o tla motho na le dikarolo tse 4 if ke tlo di hopola re na le karolo tse 4 ho wena champion ho na le pelo ho na le kelello ho na le maikutlo ho buba le the spiritual part. It's mind, heart, and feelings. Into feelings, couple emotions, emotional part. Now, the problem is when ki fihla wena champion, but emotionally, you are going through a lot. You are alone, marunali partner. Emotional, I'm not part of your life. As a champion, Next at Uncle. Mama Mary, when ulebo pilomba moto, but usa tibur emotional, this person go through here. Mama Mary, you can fail that person because by emotionally broken. And when you are in the life ya muto, but bosa tibur mutona emotionally na. I was emotionally broken yesterday. Because who can go straight to emotions because Mabana was emotional broken. Alone. I was emotionally broken. So we have people who are going through a lot emotional. But this person on a partner, even a partner girlfriend go through into emotional. And emotional broken on that is number 1. Number 2, since Mutuana frustrated mentally, Mutuana right. O te mama medi wa karatamp o part o mosadi wa motho kapa monna wa motho o partner ra motho but motho mentally ha right ha o gone lo ba involved mo mamedi wa karatamp ha o gone lo thusa motho mentally motho go through a lot because the linto tse re etsalang di affect le dikelelo tsa lona spiritually mumamedi when I go through a lot spiritual you are dry spiritually feel our partner but your partner cannot replace that role to help you or reconnect. So that is why mumamedi karata manyalo mangatana le mathata. If we can understand that or ha re tla bophelo ba motho e mompelo a e bohloko tholo rona ntse tse di tsempelo nyae sa sa gone go dilana le tsona partner right e mara e gone mo thusa. If champion people it's just that but they don't understand it's a process ke into batlang service mami lenyalo le batla mosebetsi lenyalo le batlo ba botso the same way rana di company tsa batho rana di business tsa batho le usane le thewela for 7 days le sebetsa mesebetsing le rana di company tsa batho re hloleya ku fana ku put that effort for manyalo a rona kapa relationship we don't put any efforts but my company tsa batho re a tswa re khathetse re lo pusha vision re lo pusha di plans tsa company ya rona re sebetse ka thata re khathetse but we don't do that re tla tabenya manyalo a rona kapa relationship tsa rona. Molaetsa okay motho a re yo champ le bua ka nna hle ke separation eng hona jwale ha ke so divorce empa we are separated ibile during that time ya separation se ke fumane motho empa ha ke so ka ke divorce but hona jwale mo ke teng I am happy ele ka di champion ko it's a confirmation. Emongare dumela champ el pastor deep and sometimes batho ba bana nnete ka o maintain the change. That's why sometimes we feel like to change a hali senyele about a certain things, but the very same person ha kena in a relationship. Once I'm in a comfort zone, obona khutlela dinthong tseo tse mo qabanyang le motho wa hae. Ha esa le motho yani a change le dintho ha ntse a le seng. Jo neti ya bophelo ke molaetsa a re wow, what a teaching, I'm so amazed.
nka e bala ho fihlela o sa mmiletse ke neng ka mo a re ba fe dinomoro tsa melaetsa ke mang 069 mamedi 846 54 76 ka letsa mohala ho 071 394 9560 ha re utlwe molaetsa o keneng ka mo doctor o bua nnete mana cause kana go na le tabele ya gore motho a ntate maybe in le tshomile le motho a mme o tsholela mathata o yena ha tlo fella nne ha ra sheba e ba se ba ratana ke la e bona a ke se ba ibitsa ga se ba re ke male based ka ba re female based yo ene doctor wa tseba kana go ngwe mona ke batla go buella batho ba o ileng gore motho wa hae o mmone a se a le dikamanong tsa marato le motho wa neng nana ke motswalle wa hae kana go o ka etsala gore bo ausi ba babedi e be metswalle fela ke be ke utlwana le ya le mongwe wa bona hobane yona ke motswalle wa yona ene ba tshepana ke qetella ke motshepa hobane ke motswalle wa motho wa ka ke sa mmone ka lihlo la hore e ka ba motho wa ka o sena le mohlankileng ka fila hore motho yona a ka ba matsohong a ka mohlang ho ba le karohano pakeng tsa ka le ausi be ba mpona se ke utlwana e be ka rona ntsa mo ja direct ka titche motho ya no tseba maemo o tseba le ka mo champion leng ka teng mme o kgona hore ebe motho yo champion mo hloka ho ba motswalle ya o hlolile e etsa la holo ha re nke motho mahaleng doctor khotsong le ka ndadi amana tintate o ka kena tabeng ya re buang ka yona ntate ka le bua ka nna lenyalo la dikgohlano tsatsi le tjhabang le dikelang lenyalo le senang hlompho ntate ha ke tsebe moruti o ke etseng doctor wa tswa ntho e leng bothata a re tla tabeng ya manyalo ho easy ho lokisa lenyalo la batho ba batlang lenyalo la bona ba bobedi ba bona okay when two people ba ntse ba le willing ba ntse ba rata lenyalo la bona ho easy ho lokisa batho ba jwalo wa tlosa fela mathata o tlosa mathata then lerato le number 2 both of them ba gona etsa di efforts ha re tlo for counseling ba tlo tla ba le babedi mar problem e ke when ye monga sa lose interest kapa ye mong e se party ya lenyalo manyalo jwala ha lo ke mo mamedi wa karata that is why a fela ntse le ya di therapisting a fela ntse le wa bona ha sa ye monga sa interest that is why le ona jwala hona le ba o thole monna ba clinic sa mamela next ka matsoma mothei empowerang ke mme ke ena mametse ona jwale ho amang ha o ya o amang motho a mametseng ke ntate mme a interested motho o dumela okay we dropping o utlwile champion so momamedi o bona ntate le ha re kgothaletsa batho batle and batho ba nahana momamedi rona bo November because manyalo rena faith ba nahana re mohlomong nka be re protectile manyalo momamedi lenyalo ha le protectwe ke motho a one yo momamedi ko paleng kutlwa that one relationship lao ka ba wa irata ka ba rata lenyalo la hao if your partner asi willing go ba part ya protect lenyalo le tlo fela momamedi le tlo fela o le expect ya manyalo yo motho dimela champ da bana ba mo mpola mona mare o spiritual o hloke fela kana go tsedi ngwana motho wa mona motho wa motho wa lla o spiritual go a sa le ke di ma wa mona fela go o hloka go pala script champ ba don't know about teaching that how do I should fela ke never think mo ke ba dem di tia ba tati ba tsoma ke ba 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 ye wetsa ba ba phati ba nwa ba o re ke na motho a nwa a ba mo tswe ha tsi fihla fela nwele a fihla ka nwa robala wa tsamaya bondati ba mela ntate hey are batho ba ya nwa ba
ba abatsotele ba fihla ba ithobela fela tlo go ene wa tswa ntate November o bua nnete a se batho ba bangata ba nang le monyetla ona o ba bang ba rona re nang le ona wa ho mamela bontho tse tjena di-teachings tsa manyalo di ka se etswe ke mang le mang ntate di-teachings tsa di-relationship di ka se etswe ke mang le mang mme o na le motho e le reng ha bua o tutubala o utlwa mantswe a hae o kgona o utlwisisa hantle le ho bona hore ntho ena ke ntho e leng nnete e ka nsebeletsang jwale e se ka batho ba bo rona ba ka thusana le mesebetsing ba qoqa ka lenaneo lena ba jwetsana le hore wena ya neng a sa mamela tsamao ye pageng ya Pastor November and Victoria's Faith Ministry bakeng sa hore wena o ikahe ka manga mantswe ha se dintho tsohle tse go tlo di bua tse tloa mana le motho mo fela hona le tse mmalwa tse o le more motho mo a di tsenteng di ka mothusa ka nnete wena champ batho ba ka ya pageng because a re qeta o tswa mona e dula e le teng o Pastor November and Victoria's ntho tse re ruta ka tsona o ka di sheba ka ka e like ka page ya rona wa e followa wa tsaba wena champ ha una o tlile ntate hore e mongwe wa no tla atauwe and then a tsotelle it's when and mo mamedi o bona ke mo ya problem ya champ ya hore re ska ra ba le ntho tse common e batho ba re ska ra rata ntho tse sona ha o bua bolong re kgone ya ba babedi re tsetsana le ntho tse o di ratang ke qetelle ke di etsa lo yo ha motho a rata o bapala phulu o ye o lo mo shebella kapa neng o bapale le yena yo ona le it's just that if ne ke le motho mo if ne ke se moruti ke gola le nna ka bene ke yetse ntho ya hore ke utlwe ke di interested friending ya my ex-wife ke ba go jwetsa ke re ke bua ka nna lona ke le manyolo nna ke buile ka nna ntate le nna ke bua ka nna le nna le wena ke gona fela ba bua di nnete batho ba South Africa motho a re ngukile a bua nnete yena ka microphone ile a tle mona a re fe recording batho ke manyolo yona jwana ke bo Holy Cross ka mona manyolo ya hayo mona re a bua re a imelwa le rona re ba le mathata Dr. o ile ka bike maobane se ke tlamela ke palame bike ya ka ke be go fihla o ila tata if ne ke se somebody I'm telling you ya gola that lady I'm champion ke na le rena lona sa ba ka koletse tsona Toyota Corolla ne tse ke ntse di sound ne mpa fela ya ka ina le sa go fia ho sina yo mara ka na le sound ina le make it smart bile ya o ntle ka khala you know uno etsala I'm just a simple person when I champ you know ke tsamela ka kolo ena ka I'm just a simple mo mamedi ke motho wa batho ka tsela mo hlotse that lady in a friend ya my ex okay she was like that ke opla ka tsatsi le leng ke lo lata ntho ex ya ka ex ya ka na sa ratu o tsama o na sa ratu ko le ka pele ka fana na ka la makathata ene ka na go tsene ke rata mogotso eno a hae o na rate e bila kopa ke ka di bila sa kholo go ka hlaka ko a sa e bila kopa ke mo ka di ke opela ke tla khoneng tsena e bila jive because ke kentse sound a jive o mona a e bila ntse praise re kolo ya hao ke rata jwang ke batla o bontsha mo mamedi wa ka rata ho kotsi mo mamedi le tla di jotswa ke nna le champion ho bane lona le manyolo of Gabriel of Israel of ntate ne ke utlwisisa ntho friend ya that ya ntho ya ex ne ke mo utlwisa mo mamedi ne ke mo utlwisa with all my heart now ke batla o tla nthoyena mo mamedi ho kotsi mo mamedi wa Motheo FM hore ebe le ka ramanyalo ha le qetile be le rata dintho tse fapaneng ha le qetile e mong le e mong ba se willing ho try ho accommodate e mong because dintho tsena tso sa batleng go fana ka tsona tso sa batleng go ba tsona tso partner wa di ratang di teng ho batho ba bang mo mamedi if you don't want to if o sa batlo ba se o partner hao a leng sona mo mamedi ntho hanang ka yona
It's there. If we have happiness, happiness. Never think we have happiness. How na morika ra itholang. If we se willing to fana ka tshebeletso ka kamore, skana na or hayo. Ha motho o kopa yona, dintho tsena re di kopa ho lona. That doesn't mean ha ona mo di tholahalang teng. But the biggest problem Mamedi wa ka ratang ke hore fela o nahane hore ha motho ali and ke ena tshesha pambatho. When go rata ke batla ho etsa dintho sam ke batla spend nako ka lwana wa tseba batho ba tswa inkaileng desperation yo desperate ampio sho kana ba monna tsirianeng ya desperate tjena o desperate ampe but interpret love as a desperation batho ba batso ba na re sa le tlwaetse dintho tse re di bonang television ha di phela di etsahala mo re di shebile re bona ekare ke mohlo nara a bone friend a ile yona itsolang ka wena o ntse le makoko o qhosha ka dintho tse motho a wa ka di rata simple thing ona o se mane ikutlwane le yana ne ke rati di sopi tse pedi ka baka la hae le yena a rata resi because ke rata resi se le shebella le har petile a rata bike that lady ne re tlo bona re kele Durban ka bike ne re tlo re ya bo Sun City ka bike re enjoy ya bike because ke rata bike but come to other people emungu hlole fela kunka 30 minutes a dutse le partner ya hae emo hlole kunka 90 minutes a shebeletse bolo le partner ya hae emo ntse mona le mona connect ba ne ke blela bompho ke re mpho lenyalo la ho le thandi le letse hore le be flexible se la phelang lenyalo hantle phelang sometimes ka re le boyfriend and girlfriend phelang e ka re le boyfriend and girlfriend enjoy your life ya lona mo Mamedi enjoy it's ending together sure hey Mamedi doctor I'm telling you that we are re fapane hona mo Mamedi hona le ba dulang ba kgathetse ha re be re dlale ke kgathetse ha re ya tropong ke kgathetse ha re etseng ke kgathetse ya bobedi batho ba ka ramanyalo mara ba phela the individual life o mong that is why bohloko ba batho ba phelang individual life ke hore living thotsa ntwena ya hore be le ntho tse different tse le thabisa wa tsa go re letsang e mo qetelletse asana hamela yena fela ba selfish in the marriage because the only person I'm considering kwena not your partner because we now umung we philala le mong marakara lenyalo ka pakara relationship there are people ba phelang individual life and but what individual life batsang everything I ratang o etsa tse thabisang yena le yena tla o etsa tse thabisang yena that is why re mohlamba separation be legal divorce because now ha ke qeta o separate le wena ke ona ke enjoy yang dintho tsena tsaka ntle le wena ba ke sa hloka tshitiso because ntate ke tshaba ntho ke bitswa ntho train in e tsamang ka thapo hodimo mo e le kalamang what train ke tsaba o se fitimo ya mona bo di thabi yena from that side le akala zip train ke zip in ke tshaba mara ka baka la rona mosela ka na trata tsene ke be ke ka dietsa wa e pala mo tsa mahai ke tshwareletse student ke kwa wa go batla ga Palamane ke ka Palamane hobane ke ntwa e hloka because wa irata a se go neng kana ko ngona batla e Palamane kana ko una batla o ko be pela ha ke be pela ha wa irata why not ke sa mo support ne ke dietsa ntotseo until mo Mamedi we are still going to be very frustrated manyalo mona le di relationship and always ha re qetile zipline thank you so much ona le motho a mkuputse are zipline ne zipline ke tshaba ba re ntate ne ke kalama ka baka la di ex wife yaka why a se dintho tsa ka tse mara ke dietsa two ne ke tseba hore rata bana ba ye o le kae I end up ke ba rata now se ne ke tswa ke feletsa bana ke ba isa preaching ha ke so yetse since na ke na le bana ha so sibana Christian mara wa ka ne ke mo isa ngwana because ke ne ka bona o rata bana number 2 nna ne ke tswa ka di Saturday ke isa ngwana ntho prayer square a lo itsala ka metsi a lo bapala metsing ke dutse le yana number 4 ne ke mo isa ke mo driver ke mo isa Velcom ke lo dula le ngwana Velcom mona le pleke tsa mo bapalang bana Velcom mo fela ba ne ke ya mo because if you don't check your partner a o rata eng mo Mamedi o tlo fumana le rata dintho tse different and mohlang le ka la rata dintho tse different bophelo ba lona le sentse le R1 because o mo lo mo tlo enjoy ha le one hey
hai doctor ko pa tsana ha re tsamaya champion wa hlokomela gore ga le chaisitsene go bone that hai hey ha re ke di voice note tse mmalwa re Dimela ntate moruti wa ka mnate le kae ha nna. Tsala o sulafallwa ke lenyalo Go nyalo la ka ho monate nate sa le ke kana ka ga lenyalo la dile molemo. Bothata ke tšhelete ka bona ke tšhelete. O utlwa ntate wa ka. Tšhelete ke yone e re kabanya molokolo o tšhelete. Mara he fela ho mnata ke tse o etsala nna ka motho wa ka o ntse tlisa tšhelete hantle ka tumara no. Ke tse mara shame ke tlo lona la lenyalo lena o tla itlisa tšhelete hape. Good evening, Chair. Good evening, Pastor November. Pastor November, I'm still crying about the time. Is it there possible that you can talk to the management to give you more time? Because this topic of you or helping us in relationships and marriages is very, very important for all of us. Please, I'm asking, because the time, 1 hour is not enough. 1 hour is really not enough. I'm asking. Thank you. It's Amanda. Bye-bye. Yeah. Mahwa mametse. Mametse. Mahorambita. Le Muhammad le Mautlile Shabasial. ene gona re mai Arnar mind. le the whole day Arnar mind. flexible ga tla o emetseng ka tlunga ba no fitla ka nako ya Hona le motho a reng ke bue ka taba ya hore batho ba spendang di nako tsa bona le different tsa bona. okay ga ba ntse batho ba ngata ntwe ne ke majiteng ne Yeah. Until when you play a role ya different to your partner. That is why. Let me tell you this. Dr. Butle Petantri. Motho ena o dula le bagotsi ba ha. Jale wena ya lanka bagotsi. E ba mogotsi wa ha. O bapala di role yani e bapalwa ke bagotsi. Bapala di role tsa ba friend ya ha. Because o ka se ra dule ka tla qetila ba shebelletse bolo wena go sa rate bolo. Then or ayetse because tsene tsa dintho tse o re di risa ba friend re batla di etsa le batho. If you don't know how to play the role ya friend o tlo tseka monna wa hao le different tsa ka pa mosadi le different tsa e ba friend people they don't know ru hlokwa ka kang now ke tla ke ba ruta ke re ke ka se be monna 365 days ke bohlanya. You cannot be a husband. Sometimes you check the kind of a woman you phelang le nona le mosadi as much le mosadi ba rona le bo girlfriend. You need to be flexible kana go tse dingwe be boyfriend. You need to be a boyfriend to this person. Number 2, if you do le monna, you check the kind of man you phelang le. Ona le bana ba tlotola re tse boyfriend kapa ona le mosadi e tlommona re ona le element tsa bo girlfriend. That's when now mutao mo meet halfway you become a boyfriend to yena. Ngile ka re ka tsatsi le leng ho leke free ga ke etsa nka la bohlalo le leng ka nine ke be ke re when monna wa hao a rata di hlola e ba sona be exactly nthani eo e attracta monna wa hao ha e ba ona le ngwanana wa se hlola yo mona ha ke re se hlola ke bolele o tshintsa ke ijatsa ke na a way ya o ibitsa mo e ba yona ntho monna hao ai mathela mane if monna o ile ai rata ntwena e rate if I rata to an extent o batla o etsa ka mo rendi scratching skaba me because you are going to be very frustrated and so frustrated motho because this person ka ho yena ona le boyfriend enyana so you need to people they don't understand or re tshwantse re tsebane so that or ke tle khone or ke se ka o forsa na le partner ya ka mamedi ke na le ntho bitswang the right pick the right pick ya ne o ya dijo nna motho ya mpatlang nna no a ke tsola ke jola di khone ke na ba tlo bona Facebook nya ka ba tlo bona post a ke tsola ke etsa ntho ke rogo ya holo no ke tlo be ya post ha mpatla le nna ke di interested re ya dijong Facebook ba re shebile re file re dule mane tena re dumelana na mono re tswela pele if e hana re tlo bua ona mono re arwane ka khotsona mono ai ma Dr. wena o kotsi creative ne yeah ke entse no very soon ba tlo bona post ya teng
ke gola next week tla be ke qala ke tsa date ya pele ke a dating ha monate mo mamedi tla nrwa ka ntse ke a pele ha ke sa batla tswala diphiring wena nna a ke sa batla because dintho tsena di rwakisa ka batho bile di etsa re nyane ka speed because re under pressure re fanane le nako nna ona jwale ke batla ke thola motho ho tseba le re Dr November utlwana le Osmamang bile la re ba mpona tsamaya ba tla ba mpone Facebook e bitsa the right pick mo mamedi wa ikenela nomoro tsa teng ke mang nomoro tsa the right pick ke mang 067 ha batla ba mamruti ho register position it's editing 067 mo mamedi 095 50 39 e phetela qetela nda 067 095 50 39 we monitor champion yet sir if mohlomong aka khutla mphoqile kanti e bile hore o phoqile nna kanti kwa ya etsa e bitwa the right pick ene be motho a tambai ena be o ile ngoa a champion o tla ba tshosa a champion ona se rasa ka champion ka tshosa batho mamedi a rewe no no jole na e telletse fela ba ke ka fela champion ntse ke jotsa mpho o ntse tswile ke hey Dr November le hlonolo mihla ina ha wa ka ba ike ha e se mihla la se yanga champion maro ha o ile ka ba ike ai mo le matsi ho ya ka mo a ke so ya ngata fela ntse di wa tsa bona ka bua no ke tlo le rata bua ka nna le be le bua ditiro tse se ke ga mpho mara Dr le hlonolo man la o moshebile o bone ka re ke motho a weleng ka ground o fela o tsoma palo bolo ke injury ya hey ba ke kotsi doctor mme re a le boa ona le motari le yena kopa monitor the right pick o ba ne tla go thola partner ra because o tlo batla le batho di partner bontate ha ba itse jalo ba tsene ka mo ba tlo bona batho ba senyile ba batlang hore ba khone hore ba iswe dijong ba leke le hlonolo le batho ba bang ntate jale man le mang o tla fumana wa hae bane doctor ka nnete o tlotsa mala bona ba le bangata ha o bolele go wa pele fela tla besentse e bila ke tlotata we save the best for the last yeah jale re tla monitor doctor assembly champion mpho wena le tle le hlapile bomme le hlapile se nna tlo ke qalitsa fatse ke re o hlape mon tla me o sebetsane le yena le di week of man weeking ganku ai khona sa le koloba ha ina le spray doctor tsamaya ya go kopane radio mo sa le nna le wena ka semito wa fish mamedi nomoro tsa ka tsa 073 202 9079 nomoro tsa ka if batla counseling batla marriage counseling in 073 202 9079 wana mamedi a re kopaneng tate modimo le bless sonta ke a kena ka 10 o'clock ka la matix a phase 3 kapa phase 7 o fela buru ya kerekeng ya moruti November taxi di uthola teng wena mamedi a karata ha o tsama ka koloi driver ka rula Grootflay o shebe ka lifteng ya o tla bona structure se seholo o botse fela kerekeng ya moruti November e kae sonta ka 10 o'clock God bless you I love you bye bye